Is-sif il-għaxija kien iċċelebrat il-25 anniversarju minn meta Joe Ketkuti beda jxandar il-programm Marċi u Bandalori fuq ir-radju, sinonimu mal-istazzjon Net FM f'ċelebrazzjoni ta' mużika fid-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Dan kif is-sibt kien organizzat kunċert kommemorattiv f'xandira diretta fuq Net Television bil-banda fuq il-Park tad-Dar ċentrali saħħar l-udjenza preżenti kif ukoll it-telespettaturi. Dan taħt id-direzzjoni tas Sur Mastrijiet Anthony Carbonaro, Herman Farrugia Franz, Joseph Vella, Daniel Vella, Gilbert Farrugia, Wayne Bartolo, Christine Vella, Manuel Pirotta, Josef Kuxkiri u l-Maġġur John Van Burċ. Dan fil-waqt li kienu kampanjati wkoll mis-sopran Rosabel Bianchi flimkien ma' tenur Charles Vincenti. Fost ir-repertorju Linda kien hemm Funikuli Funikula, I Will Survive, l-aħħar bidwi f'wit il-għasel kif ukoll numru ta' soundtracks minn films ċelebri fosthom Independence Day. Intant tul is-serata ndaqqa l-ewwel darba marċ miktub apposta l-okkażjoni mis-Sur Mastendru Kolejro bl-isem ta' Joseph Ketkuti 25 sena xandar. F'okkażjoni bħal din inqarat ukoll poeżija mill-awtur u poeta nnifsu Kavallier Joe Attart. Preżenti kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borġ flimkien ma' Sara fejn insista dwar il-ħtieġa illi nsaħħu l-kultura Maltija u nixprunaw it-talent lokali mhux bil-kliem biss imma wkoll bil-fatti.